जोजोलोपा थौकने हाली नेंका छगु रोग अथवा कोभिड-19 कोरोना भाइरस जका गुगु हाली नेंका बेबे ज्याचंगु दो ओ बेबे ज्याचंगु कथा तो कोरोना भाइरस लिसे छि सतर्क सजग जुइवागु आवश्यकता थौकने हाली नेंका दो छि नेवातन सकले थो रोग प्रति सतर्क व सजग जुइमाओ दो सतर्क जुइबले माओ ख छुले धाबे तक्ष्मी नापा छिके छिगु शरीरे इम्युनिटी पावर अथवा देखु रोग लिसे ल्यागु क्षमता छिस अपेकिमा तो कोरोना भाइरस जक मखु मिमेगु भाइरस गुलिन रोग त छिगु मे दुहावे पुतजु उबि लिसे छिस ल्याफे छिगु शरीर ल्याफे थोइले गु नेपाल सरकार न छि सक्षम इनाबिया दंगु खख कि छिपि हुलमुले मजु थगु छेहे चना चुन्यु ए नप नप अति हुलमुले हुने माल अथवा छेर्स पिहा हुने माल हासा थगु ला तुति ख्वा साबुली इलेबिले नाप नाप गुली जिस सिलेगु इना तुंख थो इले अच्छा अपोहे ला तुति सिलेगु ख्वा सिलेगु याता धासा जित थो रोग कैमको सैनिटाइजर गा जिस गुगु नान्यना ओ सैनिटाइजर न चिकपिस इलेबिले छरा दिस लक्ष्मी धामागु खने छुले राबे थो भाइरस के कारण छि सकले ज्ञाना चंगदु ओ ग्यामा अवस्था मरु थो कोरोना भाइरस से ज्ञानात्नु सिबेन चाहिँ थो गुगथ ठुट मोयाजी थो गुगथ ठुट समाधान याफै तयु ल्याख जिसा आत्मबल बढे तासा जिपि सतर्क जुल लासा पक्कान थो भाइरस लिसे ल्यागु क्षमता छिके दै तर थौकने सामाजिक सञ्जालले विभिन्न कथायुक्ति खदौया चंगदु विभिन्न खयना मनुत आतंकित ज्या चंगदु छि आतंकित ज्या मजु छिस नेपाल सरकार अथवा WHO न गु थोया मुजु धागु गुगु खख उया त छिकबिन्स पालना दिल्लासा छि सक्छन पालन याद तासा पक्काना छिबि थो रोगलिसे संक्रमित जुका चुन मालिमको ओके सकलसित दुनुवन्से इनाप्या जिरात उ कथा इनावा तुनुगुदु छिस छेचुना जैना दिस फयामपुतले छेचुना जैना दिस अले परिवार लिसे सहल ब्याका दिस परिवार त ई बिया दिस अले परिवार त ई बिले चाहिँ पक्का न छौ पारिवारिक मेल मिलाप छेजपिन त ई बिउ ल्याख ओ मेल मिलाप न दैवे जुल नप नप तो कोरोना भाइरस लिसे छिस गु संक्रमित जुगु गुगु अवस्था क उखिन छि बचे जुइफै जनहितया नीति नेवा युट्युब नेवा अनलाइन न्यूज व जनजाति खबर.com पाखे जारी जुगु सुचाङ